Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanzonzo sekulethatha zona indaba efika ngaso-ke isikhathi uMax ke umfo kaMakhanya ushiyeke angalazi kulona-ke iqembu le-IFP inkatha mbukeli nayo-ke laphana-ke i-ANC mbukeli nansi-ke ividiyo yakhe-ke uMax ngempela-ke akawezwa omabili-ke lawo maqembu lapha-ke KwaZulu Natal njengoba-ke esho kule video ethi nje fokofo. Nansi-ke ividiyo kaMax umfo kaMakhanya watshela ngokusobala-ke lamaqembu ukuthi-ke awaphume-ke ephele laphana-ke e-KZN awukho-ke umsebenzi wawo laphana-ke KwaZulu Natal mbukele-ke ngaphandle-ke ukuthi-ke ubuke le video mbukele awuye laphana-ke comment section bese-ke ucofa usubscribe mbukele-ke uma wenze njalo-ke siyobe siyabonga. Nansi-ke ividiyo kaMax umfo kaMakhanya, siyabonga. SingoMakhanya sithi fuseke indaba yenkatha lapha eKZN. Inkatha iIFP ayifuseke lapho KwaZulu Natal. Sikhathele lo masimba lawo. iANC msunu kanyowo. Tete phuma KwaZulu Natal. Awuzikho izinja ezidayise ngeKZN njengale msunu emibili engiyibalayo. iANC nenkatha lamalebe lawa aqedile ngeKZN lezinja lezi. Lemsunu le engibalayo emibili yaqala yadayisa ngomhlaba, ithe ijika yadayisa ngobukhosi. Namhlanje singoMakhanya silwa kanzima la ku social media ukuthi kubuyele isithunzi sobukhosi emakhosini ngenxa yalezi njalo ezimbili engiyibalayo okuyinkatha kanye neANC ukhongoloso wamasemba. Namhlanje ngithi singoMakhanya sizolwa day and night ukuthi lezi inhlunu ezimbili inkatha Freedom Party yamasemba neANC yamasemba ziphume iphele eKZN. Sikhathele lamasemba omabili. Namhlanje siyibambela mathupha ngoba kukhalwa ngama illegal foreigners nje eKZN afakwa yiyo lemsunu ezinhlangano ezimbili ama illegal foreigners. Yonke into ekukhalwa ngayo KwaZulu Natal yenziwe lamasimba ezinhlangano iANC nenkatha. So ayiphumi ipheleke lezi nja lezi zingasijwayeli kabi. Ophikisana nalenkulumo engiyikhuluma manje kade msunu kanyo yangidakelo.